U ovom videu ću vam pokazati kako da budete pro kao ja i da imate 54 krune i da možete hvaliti svojim prijateljima. Broj 1, ako padnete, ovo sam sada govorim vam kakve su vam greške da se usporite. Ako vas udari neki objekat, neka prepreka ili ako padnete dole, to vas može jako usporiti. Meni se udari ovo i usporilo, ne znam koliko me usporilo, vidite. Naravno demonstriram. Ako da bih htio full try hard, bio bi full try hard i bio bi najkasnije 5. Vidite, ovako neki prosječni igrači igraju. Ovako nekako igraju prosječno. 16 diskvalificirao, sad demonstrari. Sada ću vam pokazati kako da postanete pro u Stumble Guysu i koji su trikovi da budete pro u Stumble Guysu. Kada se nama zabere mapa, ja ću vam pokazati koje trikove imam na ovoj mapi. Na ovoj mapi ima puno sočnih trikova, a i puno nesočnih. Ja ću probati ovdje uraditi jedan trik. Vidite ovako, kada vam se ta toljega spušta prema vama, onda vi krenete double jumpati i to će vas ubrzati. Ovako idete malo lijevo desno, jer će vas to puno više ubrzati nego što kad bi samo išlo ovako po vodi. Vidite kako sam ja puno sporiji. A sad doslovno try hardam. Ako ne znam šta ću reći, sad pokušavam da budem što veći pro. Možda ovo je sa strane, da ja neću. Ovo je life hack da idem sa strane, da me to ne zahvati i koji sam, evo 4. sam. Je uopšte nešto ali znam kako da budete bolji u Stumble Guysu. Naravno, ako mislite da je neki od vaših prijatelja ako ste igrali zajedno i nije baš mu nešto Stumble Guys sa pobjedama, nek pogleda ovaj video i nek vidi kako postati pro. Evo u ovoj mapi je samo bitno da ne budete blizu kraja, da budete na što većoj platformi, jer na primjer ovdje, ja sam sada ovdje siguran, jer ima otprilike 2 bloka oko mene svuda ovih platformi. Vidite, sada nisam siguran jer sam na ovim malim, vidite, pošto sam ja bio na ovim malim platformama, da sam pao i izgubio meč. Rundu. Partiju. Sad ću vam pokazati sve trikove i kako ja u stvari igram. Vidite kako možete postati pro u Stumble Guysu. Tako da sad ću vam ja pokazati na ovoj mapi. Odmah double jumpujte na svakim mapama jer će vas ubrzati puno. Ako imate kopačku, ujite kopačkom pa ćete biti brži. Ovo ima ovaj trik ko nije zna. Možete samo Hulmana, nemojte pokušavati. Treba puno vježbi, ja sam vježbala 3 puta. U 3 partije sam to vježbala da bi uspio četvrtu. Tako da nemojte vi pokušavati ako niste sigurni. Možete ovo sa strane, nije meni bilo potrebno pa sam mogao i normalno, tako da ovo su vam par nekih savjeta kako postati pro u Stumble Guysu. Par nekih savjeta koji bi vam poboljšali vaše Stumble Guys igranje. I to me ne zna foru, pa sam nije kvalificirao. Ako znate foru, možete se kvalificirati. I
ko ostavi subscribe, dobit će možda pozdrav, ko bude sretan dobit će subscribe, dobit će pozdrav u sljedećim videima, ko ostavi subscribe će dobiti pozdrav i pozdravit ću ga. Dobit će pozdrav u klipu. Ovo je samo bitno da se što više držite, mislim je bitno da se držite sredini, nego krenite od malih koraka, je mene ovaj gurno i nisam uspio jump i pao sam. Uglavnom, nema veze. Uglavnom, ja sam vam pokazao kako možete postati, koje su vam taktike par nekim mapama, a sad ću vam još mapa da vam pokažem. Što više mapa, još neke life hackove u tim mapama, ako budu iste, pokazat ću vam sve life hackove, tako da vi možete da budete prvi da imate 130.000 kuna. Vidite, morate biti ovo znate, bitno budete među prvima, pošto mene ovaj kopačkom nisam mogao. Možete ovdje isto da jumpate ovama, jer ja nisam imao dobro vrijeme godine, jer se već pustilo, možete ovako ovdje, možete i tamo, jer nisam mogao. Šutno. Probajte skočiti u sredini ili skroz sa strane. Nemojte na trambolinu malo u sredini, malo sa strane. Nemojte jer vam to najmanje služi. Malo sa strane i malo. Ovo nemojte pokušavati ako igrate ako niste sigurni, a možete ići sa jedne ograde, sad ću vam pokazati. Sa one tamo ograde kod evo ga, kod ove tu ograde, te tu, vidite moj miš, kod te tu ograde je se ovaj sad skrizao, možete skočiti sa nje, pa na ovu iza, pa onda da uđete od svima da ako hoćete pokušavajte. Sad sam probavao i nije još uspio. Ali sam uspio u ovom videu, tako da je to super. I šaljite video obavezno svojim drugarima koji mislite da ne znam igrati Stumble Guys. Da im pošaljite pa neki on nauče da igraju Stumble Guys. I onda ti 50 subscribera pa idem streamati ovaj Stumble Guys. Ako niste znali ne možete streamati, odnosno live-ati, ni streamati na YouTube-u, možete tek sa 50 subscribera. Volim da se može streamati, ali ne može. Pa idemo do tih 50 subscribera, pa da možemo streamati da se igramo zajedno. Ili sam mogao jedan life hack, mada evo sad ću vam pokazati. Ja sam pao. Kada nema rupe, ovako, malo pa treba da stignete. Možete isto ovako ovdje da malčicu brza, da je to u finalima jako velika razlika, ta malčica ubrzanja. U finalima ako imate neke special emote, lupam, šaka, kopačka, ako ima i srce, to je special emote. Ako imate special emote, bilo koji, da li srce, da li rukavica, da li kopačka, u ovom slučaju imam kopačku, uglavnom koji god imate od tih special emotova, oni su puno bolji kada se koriste u finalu. Nemojte nikad ovdje ovako da idete, ovako i odmah da opet idete. To nemojte nikad raditi. Ovdje pričekajte, evo ga, vidite. Ja sam pričekao, pa bi išao, ne bi uspio i bilo bi mi svašta. Ušao sam sa stilom, nema problema. Inače, ako hoćete tryhardat ću. Pišite u komentarima ako hoćete napravim video gdje ja full tryhardam. Odnosno gdje pokušavam da budem što bolji.
budem što bolji, precizniji, jači, da budem što brži. Da. Sad kreće polfinale, bit će ovo teško, ovo, šanse, ali ima 54 krune, nije mi to bilo teško, šanse, jer jeste, ali misli neko da mu je bilo lako dobiti tu i našu kruna, 50 nešto kruna, nije bilo lako. Ja sam igrao koliko nekih 4 dana minimalno. Oko 4 dana sam igrao da dobijem toliko kruna. Primjer ovakav, ovo je ravno, pa ako se ovdje zatrčite, možete otići gore, pa meni se to jednom desilo, mada bilo davno. Mislim da to je bilo kada još nisam, kada je bilo za neka obična igra. Ti je bilo sad ništa popularno. I usput Brawl Stars je dostigla svoj vrhunac. I ja sam 2019. ili 20, mislim da je 19. A u Minecraft je dostigao svoj vrhunac 1.16 verzije speedrunanju u 2000, možda 19, 18, to je bilo 19, to je bilo ona 20 je dostigla svoj vrhunac. Kada vam to pričam, moj tim nije nešto bio. Da niko ne brani na... Vidi, chill ste. Evo, spašio sam te. Kako se nadam? Chill. I ovo je... Radi propadat će skroz dole. Neće vas respawnati kada prođete u polfinale. Kada padnete i prođete u polfinale u finale, onda nećete se respawnati, nećete ostati tako. Prošli put sam skauciram, ali ne znam će ovo može biti lobby, najhardesti lobby. Svi uzijali, ali obične skinove. Ove free skinove u shopu koje možete uzeti, ja sam ih uzela naravno. Nema razloga da ih ne bi uzeo. Sve neki koji su ga otvorili u častu, oni ga ne mogu uzeti, koji mogu konvertirati 15 tokena. Vidite kakva je igrica. Da dole nekad od sljedećih update-a poprije, ako Stumble Guys, neko koji radi za Stumble Guys, gleda ovaj video da kada pada da popravite ove neke bugove u Stumble Guysu ako znate. Ako možete. Popravite ove neke, hajmo reći, bugove. Pa nam bude game malo fizički. Više fizički. Jer ne možeš uzmiješ i propadneš kod drva to drvo. Ne kontam. Ovo sam pokazati life hack. Jedan. Sad ću vam pokazati drugi. Možete ovako ići. Sad ću vam opet pokazati. Znači. Jumpate ovdje. Odete malo nazad. Jumpate tu. I ovako idete skroz do cijela da vam je bolje ići po sredini mape, ne ovako varate. Zašto? Jer vidite koliko su tamo daleko. Pa je bolje da idete po sredini mape nego ovako, a ako neko ne zna ovu mapu može da iskoristi ova tima, da ja se nisam kvalificirala jer vam ovo pričam, pa
pošto ja to pričam, evo, nek mi daješ neke mape, haj mi daj tile fall, da pokažem još jedan trik. Tile fole. Sad ću vam pokazati najbrži trik kako možete da prijeđete ovu mapu. Znači najbrži. Odmah double jumpate na početku, ovdje malo double jumpate, ostane double jump i to ja sam ovdje malo pogriješila i usporila me. Idete po sredini, nemojte ići samo jer će vas usporiti. Imam pamet iz iskustva. Možete tako na sredini, gledajte kada je ona spora, ne kada je brza, kada je jako spora. Jer vas može tako, da vas može svašta. Ja sam ušla sa stilom. Ponavljam, skočite sa jedne ograde, jel tu neko, sa te tu ograde kod ovog tu lika, u amaka, ovako kao što on uradio, vidite. Tako možete uraditi i da uđe sa stilom, mada nema potrebe da tako uraditi sa stilom. Mislim, ako imate vremena trošite, možete. Sad nekam, dao nam je ovo, možda i drugi mape da vam pokažem još life hackova, ma ne razijem. Ovdje ću vam pokazati još neke life hackove. Možete ovako, pa vam je dao kao neki mali boostić. Vidite, ovaj me je kapačkom, pa me je puno usporilo, ma ne vidi, ja sad opet vraćam naprijed. Ovdje možete uraditi jump side, to je puno brže nego da idete na sredinu. Možete i ovako ići i možete ići na ovu tu ogradu, na ove znakove i možete jumpati tu kao što vidite. I odatle, evo, odmah se na cilju praktički. Pa da, vidite, ja se ne spawna. Vidite, mene dole prepala sam. I to sam ja, zato jer sam prošla kroz cilj i nisam se spawna. I pao sam dole. Jer je završila runa, pa se nisam respawnao i tako. Lava rush. Ima puno prečistova, mada vam neću pokazati te neke. Zašto? Jer sam ispod od tih nekih prečica. Uglavnom da vam pokažem, nemojte ići sa strane, ako prvi put igrate, idite sa strane da vidite, da upoznate mapu. Odite na ovaj rub, popnete se tu, tako, pa je lava dole. I otiđete. Kako smo gurno. Pričkat ću lavu, jer mi treba ovako. Otići ću ovdje, mogu. Idem po rubu i ne moram sad čekati tu lavu. Ne moram čekati, mogu odmah da idem. I evo već sam prošla, ali ne vidim umljena cilje, tamo čeka, sada trola, prenka. Možete ovako. Neki youtuber da možete ovako raskoditi na taj vulkan, ali ne radi. I to bi to bilo od ovih trikova i life hackova. Nadam se da sam uživao kada ste ostavite like. Subscribeujte se i možda ćete dobiti pozdrav klip ako se subscribeujete. Niko ništa ne rekao. Vidimo se. Pozdrav.